Josephine Maganga nyina wa Elizabeth Washia atumĩire kĩrĩro kĩa mwana wake wa ũkũrũ wa mĩeri 11 thutha wa gũtwarwo kwa mũkĩrorigiti kwĩrĩkanire athecirwo cindano rĩu yonjetie kũgũrũ gwake. Mũtharaba ũrĩa ũkuithĩtio ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ nene ya Moi mwena wa Voi na rĩu marenda kĩhoto. Mtoto aliletwa akiwa anaendesha na kutapika, akahudumiwa, lakini mshipa nilivyoipatikana ndio mshipa zote zimekosekana. Kisha wakatafuta mshipa, wakapata mshipa, wakasema wamdunga sindano kwa mfupa moja kwa moja. Walipomdunga akamwambia haya masaa 8 wamuondoe. Sasa wao hawakufanya hivyo. Walikaa baada ya siku 2 ndio wakaja kuondoa. Kuja kuniondolea mguu, mtoto umeharibika. Sasa wenyewe hakuniambia mguu umeharibika. Ona gũtuĩka ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ nĩ ũreganĩte na ndeto ĩno, nyina wa mwana ũyũ arauga rĩrĩa arehire mwana wake kũrigitĩrwo gũkũ athecirwo mũkiha na njĩra ĩrĩa ĩtabatiĩ, na thutha wa thikũ 3 akĩanjĩrĩria kũrigoya kũgũrũ na wa kũmũtura makĩria nĩ rĩrĩa erirwo harĩa ikinyĩte mwana wake no arengirwo kũgũrũ. Kwa siku ya 3 hospitalini ndio tukagundua kwamba miguu zake zilikuwa zimeanza kufifia ganzi, kufa ganzi, ambao pia ni hali ambayo si tuseme ni ya kawaida wakati mtoto wako na septic shock. Sana kufa ganzi ni kwa sababu ya zile bakteria kwa mwili, na tulianza kuwa cancel, manake pale ndio wazazi walianza kulia kwamba tunaona sasa mtoto miguu imeanza kufa ganzi. Tukamwambia tulieni. Kama nikafanya baada ya wiki nzima tu kuweka mguu juu, lakini baada ya daktari mkubwa kuja hiyo wiki yenyewe inafuata ya pili, akaniambia mguu mtu umeharibika, nataka kukatwa. Hiyo mguu haitafanya tena, imeharibika. Kwa hiyo yeye akiangalia hata wakidunga sindano hata mtoto mguu hata haisikii. Mguu inatoa tu maji. Akaniambia unaona mguu umeharibika. Mimi nilisikia uchungu sana. Ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ugĩte ũkoretwo ũkĩrutwo wĩra ũrĩa wabatiĩ na ũthuthuria wa kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie mwana kuonja no ũrekwo. Mimi kama utaka mtoto akatwa mguu itabidi tutoe. Mimi kama ni sawa ni nitoe niende nyumbani. Kama itapangwa ni wangu ni sawa, kama itapangwa si wangu kwa kafia nyumbani. Kuna kesi ya negligence hapa. Ule mtoto kwa hizi siku 30 zimekuwa hapa, tumemfanya resuscitation mara 3. Na resuscitation ni ile wakati tuseme umefika mahali mwili yako imeshindwa kupumua kabisa, na tusingefanya hivi labda hata tungeweza kumpoteza ule mtoto. Timu zetu zote za madaktari zimempea kipaumbele. Kwa ihinda rĩrĩ mwana ũyũ akomete thibitarĩ-inĩ wa Moi, aciari magĩcũra nĩ ikinya rĩrĩa magũtacũkia ũrigiti ũngĩkinya nĩ ũkũrema. Ningependa kuwashauri wazazi watupe nafasi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Munene.